Pakistan update benwan chong 07 YouTube channel a kalu lom le vek achu zanin chu Indo Pakistan chungchanga zairemthangan update thar beralu siam hi ngai thau le don ila atop thlengin minungai thla sak theu turing ka so ma chu tin pu zairemthanga chunga po a news te chua chua min phasak thina wangin lom thu ka soini voin hi april som pahni thotan ni ani a Pakistan chuan voin khan lirang hinga Richter scale 4.6 velana ani thil ti chiat anei le nei lo report alom lo nimin lama po khan along hing to ani Kashmir chungchanga US chuan palai na tho relo ma se India in third party enroll RMT lo wangin US po in India dunan chu apompui ti asoi Punjaba Patiala khua chuan Zirakpur khumi pahni Indian Air Force thuamin thuam chu manani Air Force thuam nen hian an lo leng kwal vel ani ome Indian Air Force me pilot Pakistan sipai ten an man anga an soi chu dot ani ti fin fi ani a an man lo zia fi an thlak tarlan ani India Prime Minister Narendra Modi chuan US ne na Pakistan hian chet aron la le ani chuan arun let na chu arap thlak le ang ti in asoi Operation Mingatan Sindur man ani chan chu Pahalgam in Ghana me chia zanalan tirna ani thu asoibok Indona wang airport tam takhar ani nu in airport somthum pani chu honle ani don Srinagar le Amritsar airport po honturzinga atel goina press briefing a sipai ho tu chuan keini chun firfia kan beya Pakistan hian an thlawang hawin min beileta chu wangin an chunga chiana thlenga mok an phura an chau chu ani ati tin sipai ho chu englai powa chenghal theiturin anin ringreng ti asaibok Great Gujar Pesina Tarlan Danin Batinda Goniatna Mandi Bula Aklia Khokianga Rafael jet fighter attack thule pilot ero ain per chuak man ni in atarlang Balot Liberation Army te chuan lian tham takin Pakistan ramhun somnga pakata chet lak antum Pakistan mi puita chuan ne na chang ni in ani nga ya kholaya mi asingtel an pung khoma an sipailal ber asiam munira chu an choimoi ani satellite thalak atang ero chuan in Pakistan airbase pariat lai mai chu man thailo khopin India in a thut sak chanchin thar om chuan lo update zel kan tum donia ole kan post te hankip na turin toite pakhat kan bele lokanga asama chuan Pakistan tanzong le Pahalgam attack support zonga tongchuak mi somnga pathum lai mai chu Assam Chief Minister Himanta Biswa chuan amantir mi mai Assam Chief Minister party te khop meya Mizoram apo hianin Pakistan tanzong le Pahalgam attack support zonga tongchuak ti anom vereng mai longmo ole Pakistan le India indo chungchanga video te photo te thatak tak min feed thin tu Joseph Malsawmkunga pa chunga lom thu ka soiboke